Ni inkuru ikomeje kuba yacicikana ku mwana muzi ubashe kuba waturukana amapingu abashe kuba yajyanwa na polisi y'igihugu cy'u Rwanda, ariko mu minsi ishize yabashe kuba yafatwa ari mu murima w'ibirayi ariko basha kuba yakwiba abaturage, ariko ahangaha rero ntabwo byasubiye ubwo ngubwo baje kuba bamufata bitewe n'uburyo ari kwangiriza ibiryo by'abaturage, kandi mu bisanzwe mumuzi ko yabashe kuba yatoroka umupolisi. Ahangaha rero ni inkuru tugiye kubasha kuba twabaramburira muri aka kanya. Icyo twagusaba ni kugira ngo ukande subscribe kuri iyi nkuru twabashe kuba twabategurira muri aka kanya. Turavuze ngo mu gihe dutegereje filime yacu dusanzwe dukunda, reka tubashe kuba twabaha aya makuru tubashe kuba twabona mu masaha ya mukanya. Ni inkuru rero ibashe kuba yacaho mu kanya tubashe kuba twabashakira kugira ngo mubashe kuba mwamenya ibiri kubera hanze y'igihugu ndetse no hagati yacyo no mu nkengero zacyo. So rero ahangaha tubaye ikaze rero, niba ari ubwa mbere kanda buto subscribe kugira dukomeze kuba twazamura ibikorwa byacu ndetse no kubishigikira umunsi ku wundi. So bavuga ko ikintu kidasanzwe uyu mwana yabazweho nuko yabashe kuba yaturuka polisi, akabasha no kuba yaturukana amapingu ya polisi, bikabasha kuba byarangira abashe kuba yagagarura, ariko bitewe n'uburyo babashe kuba bakora iperereza uyu mwana rero bari babashe kuba bamufata yakosheje ndetse yaregeye undi muturage mu karere ka Musanze, nuko maze babashe kuba byarangira afashwe n'inzego zishinzwe umutekano polisi y'igihugu, nuko maze mu gihe ari muri Pandagare abasha kuba yayisimbuka, bibasha kuba byarangira uyu mwana aturutse polisi maze amapingu abasha kuba nayo yaturukana, bibasha kuba byarangira ayagaruye. Noneho n'amasaha rero mu gitondo byabasha kuba byumvikana ko uyu mwana yongeye kuza kuba yafatwa ari mu murima w'ibirayi arimo arandura ibirayi by'umuturanyi, gusa yaje kuba yafatwa rero kugeza na n'ubu ngubu bamujyanye mu nzego zishinzwe umutekano kugira ngo uyu mwana abashe kuba yahabwa ikinyabupfura. Rero n'umwana ufite imyaka 18 akaba yakomeje guca ibintu rero mu bujura ndetse no kuba yakwangiriza abaturage ndetse no kubasha kuba yabiba. So rero uyu ni umwana wo mu karere ka Musanze ndetse uyu ukomeje kuba azwiho no kubasha kuba yaregera abaturage. So rero nagira mbabwire ngo niba ari ubwa mbere ugereze kuri YouTube channel yacu kanda subscribe kugira dukomeze kuba twareba inkuru ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Gusa uyu mwana babasha kuba bamujyanira ababyeyi be baza kuba bamwihakana ndetse nabo babasha kuba bajyana mu nzego za polisi, babasha kuba basobanura impamvu badakomeje kuba bakurikira iki kirego. So rero ni ibingibi yaramaze kuba yakwangiriza yarajyanye mu isoko.